tugiye kurebera hamwe ibintu 10 bitangaje ku nyubako ya White House ikoreramo ikanatuzwamo perezida wa Amerika. Inyubako ikoreramo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse akanayituramo n'umuryango we izwi nka White House. Nubwo hari benshi bakunze kuyitiranya n'inzu yitwa United States Capitol, ariyo nzu inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikoreramo. Iyi White House ni imwe mu nyubako zubashywe cyane kuri iyi si, kandi umuntu uyituramo abarinzwe cyane ugereranyije n'uburinzi buba buri ku zindi nyubako zikomeye ku isi. Iyi nyubako yubatse i Washington DC, umurwa mukuru wa USA, United States of America, hagati ya Virginia ndetse na Maryland. White House yubatswe na James Hoban, ayubaka mu myaka 8. Iyo uyirebeye inyuma nk'uko izina ryayo rivuga, inzu y'umweru nayo isize irangi ry'umweru, ariko si ibyo gusa kuko iyi nyubako ifite ibintu byinshi bitangaje, ari nabyo tugiye kugarukaho muri iyi nkuru. Twifashishije imbuga zirimo Thrillist, Yahoo, List25 ndetse na BBC. Ndagushimiye kubw'urukundo watugaragarije umunsi wa kanda subscribe kuri iyi channel. Niba nawe utarakanda subscribe kuri iyi channel, nta kiguzi kinini biruze kugusaba usibye kureba munsi y'iki kiganiro gatoya mwibara ritukura hano handitse ijambo subscribe karikanda. Wamara kurikanda ugatureba hirya gatoya urahita ubona akazogira nako gakandeho kugira ngo uko tumaze gutunganya inkuru yacu cyangwa se video yacu uzagibona mu mambere 5 kuri 5. Dore ikintu cya mbere utaruzi kuri White House. Perezida wubakishije White House yigeze abona amahirwe yo kuyituramo. Inyubako ya White House ifite ibyumba 132 yubakishijwe na George Washington, gusa nigeze agira amahirwe yo gutura muri iyi nyubako. Uwitwa John Adams ari kumwe n'umufasha we Abigail niwe wa mbere wabashije gutura muri iyi nyubako ya White House, ari nayo presidence ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. White House yaje gutwikwa ijya hasi mu mwaka w'1814 mu gihe cy'intambara, gusa nyuma yaho yaje kuvugururwa. Nibigeze basenya inyubako, ahubwo inkuta zari zarabaye umukara kubera umwotsi zongeye gusigwa irangi, maze byari byaraguye biba ari byo byongera kubakwa bundi bushya. Nyuma yaho yasaga naho ibaye nshya, hahise hajyamo witwa Monroe mu mwaka w'1817. Nyuma mu mwaka w'1901 nibwo yiswe White House, ibyiswe na Theodore Roosevelt wabaye perezida wa 26 w'iki gihugu. Dore ikintu cya kabiri utaruzi kuri White House. White House ifite imanga. White House ifite inyubako y'imanga yayo izwi ku izina rya The Leinster House, yubatswe kuva mu mwaka w'1745 kugeza mu mwaka w'1747, ikaba iri mu gihugu cya Ireland. Iyi nyubako yahimbwe White House ntoya cyangwa se mini White House. Bivugwa cyane na benshi ko James Hoban wubatse White House ashobora kuba yarabanje kureba ku gishushanyo mbonera cya Leinster House, kuko uyu mugabo yakuriye muri Ireland, aba ari naho yigira amashuri ye. Ariko ibi byose nta kibihamya na kimwe uretse kuba amaze agaragara kimwe hanze, ariko ni bake bazi neza ko White House ifite imanga yayo. Dore ikintu cya gatatu utaruzi kuri White House. Ni inyubako ikundwa n'imbaga. Inyubako ya White House igendererwa n'ingeri nyinshi z'abantu, aho byibuze yakira baje gusura inyubako babarurirwa mu 30,000, ukongeraho amabaruwa asaga 65,000, abahamagara kuri telefone basaga 3,500 ndetse na emails zirenga 100,000 mu gihe gito gishoboka. Aba bose biyongera ku bantu baba bateganyijwe gusura iyi nyubako, aho ugomba kubisaba ndetse ukazemererwa hagendewe ku mategeko n'amabwiriza. Dore ikintu cya kane utaruzi kuri White House. Umwe mu baperezida Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahageze witwa Lyndon B. Johnson, ibintu yakoze n'ibizibagirana kubera ukuntu bitangaje. Nyuma yuko ageze muri White House yahise atekereza ibyo guhindura ubwogero bwaho, niko guhita azana umuntu wari ushinzwe guhindura ubwogero akabugira neza nk'uko yabyifuzaga. Uwahawe akazi yakoresheje imbaraga ze zose, ariko amara imyaka 5 atarabigeraho kugera ubwo yagiye mu bitaro kubera umunaniro w'ubwonko. Gusa bimaze kumenyekana ibibazo byose yabazwaga ku bijyanye n'ubwo bwogero yangaga kugira icyo bitangazaho. Ikizwi cyo nuko ubwo bwogero bwihariye kandi bukaba ari gitangaza kugeza n'uyu munsi. Dore ikintu cya gatanu utaruzi kuri White House. Muri White House amafunguro yaho abahambaye, harimo n'akarima k'igikoni. Igikoni cyo muri White House kiri mu bintu byitaweho cyane kurusha ibindi. Iki gikoni gishobora kwakira umuryango wa perezida n'abandi bayobozi bakorera muri White House, hamwe n'abashyitsi bagera ku 140, kandi bose bakarya neza. Ibintu byose biba biteguye neza ku rwego rwo hejuru, ku buryo amafunguro anezeza buri wese uyakiriye. Aha muri iki gikoni harimo abayobozi 5 b'igikoni bahoraho kugira ngo ibintu byose bihore ari bizima. Perezida John Adams ndetse n'umugore we Abigail bageze muri White House bahise bahinga akarima k'igikoni kugira ngo bajye birira ibyo ubwabo bisaruriye. Hari n'abandi bakomeje kugira uyu muco wo kwihingira imboga muri White House, ariko Michelle Obama niwe waciye agahego kuko yashyizemo akarima k'igikoni kagutse kugira ngo abana be bajye barya imboga ndetse n'imbuto bategetswe na muganga wabo. Ubuki barya muri White House ntago buva ahandi, ahubwo nibo babwitunganyiriza ubwabo. Aha hari abantu bize kandi bazi neza ibijyanye n'ubuhinzi, aba nibo bahora bita ku bihingwa biri aha hantu. Dore ikintu cya gatandatu gitangaje utaruzi kuri White House.
Imyubakire ya White House yagezweho habanje kubaho ihatana ridasanzwe. Perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George Washington niyigeze yishimira umwubatsi wa mbere wari utangiye kubaka White House bitaga Pierre Charles L'Enfant. Uyu yari Umufaransa. Uyu ngo yashakaga kubaka White House nka za ngoro z'abami bo mu Bufaransa ba kera, yanashakaga kuyigira nini bidasanzwe. George Washington abonye ibyo ahita amwirukana, maze abigiriweho inama na Thomas Jefferson wari umunyamabanga wa leta cyangwa se Secretary of State, ashyiraho amarushanwa yo guhatana ngo hashaka umuntu uzubaka White House. Abubatsi benshi bahise bitabira ayo marushanwa, maze abemerewe guhatana baratumizwa kugira ngo bazane inyubako zabo maze bazarebe ukwiye gutwara iryo soko ryo kubaka inzu idasanzwe. Aha byaje kurangira uwitwa James Hoban ari we wegukanye iri soko. Igitangaje kirimo aha nuko muri abo bantu 9 bari bageze ku rwego rwo kwemererwa kuzana inyubako zabo, harimo na James Jefferson wari umuyobozi ukomeye muri iki gihugu, gusa niyagize amahirwe yo gutsinda. Uyu akaba yaranaje kuba perezida wa gatatu w'iki gihugu nyuma ya John Adams wabaye perezida wa kabiri wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dore ikindi kintu cya karindwi utaruzi kuri White House gitangaje. White House yatwaye akayabo k'amafaranga ngo yubakwe. White House yagiwemo bwa mbere na John Adams n'umugore we Abigail, ihagaze amadolari $232,372. Ayasa nkaho ari make, ariko muri icyo gihe kari akayabo. Ariko ubu iyi nyubako yabihagaze amadolari $389 baza agaciro ifite ubu. Gusa naya asa naho atari menshi ugereranyije n'ibintu biri muri iyi nyubako. Irimo ikibuga cya tennis, ibyumba byo kuraramo 16 biteguwe neza, ubwogero 35 n'ibiro byinshi n'ibindi byumba byinshi ibizwi n'ibitazwi na bose. Iyi ni inyubako ubwayo imeze nk'umujyi ubwawo, kuko yashobora gukomeza kubaho n'ubwo yabiri yonyine kandi ifite ibyiza byose kiremwa muntu cyakenera. Dore ikindi kintu cya 8 gitangaje utaruzi kuri White House. Inkongi y'umuriro muri White House yatangaje benshi. Biragoye kumva uburyo inyubako nk'iyirinzwe cyane kandi ikoramo abantu bafite ubumenyi buhambaye, buri wese ku kintu akora yafatwa n'inkongi y'umuriro. Byatangaza uwo ari we wese kubona perezida n'abandi bayobozi bakuru n'umuryango we basohoka biruka bava muri White House kubera inkongi y'umuriro cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Nyamara ibi byarabaye abantu barumirwa. Mu mwaka w'1929 ubwo isi yose yari iryohewe n'ijoro rya Noheli kuri uyu munsi tariki 24 Ukuboza, byari ibyishimo muri White House. Ariko ibyo byishimo byaje kuvamo agahenda kuko batunguwe n'inkongi y'umuriro. Nyuma yo kubimenya barwana ku mukuru w'igihugu n'umuryango we kugira ngo batagira icyo batwarwa n'umuriro, maze banagerageza kwita ku biro bye kugira ngo atagira icyo abura. Banagerageza gusohora abandi bayobozi bakomeye bari muri White House. Ibi byabakozeho cyane kuko muri icyo gihe nta bwishingizi White House yari ifite ku buryo bwa kwishyura ibyangijwe ngo hanasanwe ahangijwe n'inkongi. Ibi byateye igihombo gikomeye kuko banabuze bimwe mu byangombwa bikomeye kandi bikenewe na leta. Dore ikindi kintu cya 9 gitangaje cyane utaruzi kuri White House. Umuzimu wa President Lincoln muri White House. Nta kintu kigoye kumva nk'iki. Kuva ku muzimu wa President Lincoln waba waraje kugaruka muri White House byatangaje benshi. Winston Churchill wari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza kuva mu 1940 kugeza mu 1945, akongera kuva mu 1951 kugeza mu 1955, igeze kurara muri White House maze nk'umuntu wubashye bamuha icyumba cyari cya President Abraham Lincoln. Nuko arara neza ku gitanda Lincoln yararagaho, ariko ngo bwakeye Churchill asohoka mu cyumba yiruka avuga ko abonye Lincoln muri iryo joro. Ku munsi ukurikiyeho bamubwiye kongera kurara aho yaraye, aranga neza. Ibi si we wenyine wabihamije kuko Lady Grace Coolidge ndetse na Mary Eben bari abanyamabanga muri White House bavuze ko President Lincoln wari umaze igihe atabarutse bamubonye muri White House, ndetse Mary Eben we yivugiye ko yabonye Lincoln yicaye ku buriri bwe arimo kwambara inkweto, niko gusohoka yiruka ataka. Dore ikintu cya 10 ari nacyo cyanyuma gitangaje kuri White House utaruzi. Umutekano muri White House. Iyi ni imwe mu nyubako zirinzwe mu buryo butangaje cyane ko ari ahantu hatuwe n'umuntu urinzwe cyane kurusha abandi bose ku isi. Icyambere kivugwa cyo nuko uburinzi bw'inyubako bwinshi butazwi, ibizwi bifatwa nk'ibikomeye n'ibike cyane ugereranyije n'ibihari. Mu bizwi twavuga nk'ubuhungiro bukomeye buri mu buvumo bw'inyubako, amadirishya 147 atabasha kwinjirwa n'amasasu. Hejuru haba hahagaze abantu bo muri SWAT cyangwa se Special Weapons and Tactics bashinzwe umutekano, baba bareba ibibera mu gipangu byose, bashobora no guhanura indege yose yateza umutekano muke mu kirere cya White House, kandi ubu burinzi bubaho mu buryo buhoraho. Ibyo kuharinda amasaha yose y'umunsi byaje nyuma yuko hishwe uwo bitaga William McKinley, umwe mu baperezida bane ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishwe barashwe. Barimo Abraham Lincoln, perezida wa 16, James A. Garfield, perezida wa 20, William McKinley, perezida wa 25, ndetse na John F. Kennedy, perezida wa 35.
Ibyo ni ibintu 10 mbabwiye bitangaje ku nyubako ya White House ikoreramo ikanatuzwamo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nagushimiye wadukurikiranye kuva dutangiye kugeza dusoje n'iby'agaciro. Komeza dukurikirane natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza amavideo meza uzishimira kandi ukanayakunda. Niba utarakanda subscribe kuri iyi channel, reba munsi y'ikiganiro gatoya mu ibara ritukura ahantu handitse ijambo subscribe rikandeho, umara kurikandaho urebe hirya gato urahita uhabona akazogera nakuga kandeho kugira ngo uko tumaze gutunganya video yacu uzajibona mu mbere 5 kuri 5. Yawe nitwaye kwishimye Emmanuel, ndagushimiye komeze kugira umunsi mwiza.